Kesel euy. Panas teuing ieu mah. Ieu. Dak pangayap bepian. Hei. Rusen ke mana? Ka dieu, Aisyah ke mana? Wae bae menekan wayang, Beb. Ah, barangnya nggak perlu. Hei, sama deui aing mah ampun. Nah, Dusun. tah. Oh, coba geura. Oh, deui sia. Nu kitu mah lain diketok. Di kumaha? Assalamualaikum. Cabolon orengan deui, sarua dong aing. Aduh, segala gelo we burung eh. Assalamualaikum. Weh. Kasih cara Neng Ahmad. Pada sahabat Mang. Pagor, gelis-gelis eta bikang kurang kumaha aing tuh padang nama. Kurang sadar si ama, Gon. Astagfirullah. Gitu warna jomblo mah disangka lang musafir, Bang. Jomblo eta tuh. Sampah masyarakat. Hei, Margot. Hei, Margot. Asya deui anak patu di kepak-kepak kieu. Kan cowok senar siana. Hei, tak pegawaian anak jelema Siapa anak patu di paehan naon? Pul, coba Pak Kuya ya, ulah diuk bae. Iya ta. Aing tolan ya Pak Kuya. Tadinya ta. Kelan si kencang. Ulah jawab di dia ganeng. Ih, isin. Astagfirullah. Eta suara. Ih, ieu. Aduh. Ipul. Iya dari kiri kok dia. Udah kletik nu tadi ke mana buat iya dah. Lamu ka pangton ka si Alek kok di kapret mending ya. Kencang emos eh. Dadak bar kayak dia. Mana nih ya tukang kopinya? Bangsat doang. Asya gunaan Babon. Asya gunaan naon? Bang kopi. Geus pesen. Mana Mang? Kopi Mang. Yo roti. Ai eta jalan mah cager kitu. Nyote yo aing mah. Minta kopi dibere roti deh. Heh, aing akan bae. Coba geura ieu kopi haja peran dia. Naon juga mesen kopi di bere roti kos kieu deui. Mesena roti kitu ya nama dibere kege. Coba Mang roti. Yo kopi. Bener, tuh bener. Celina tama ya busahan. Roti. Macam mana pula ini? Roti enak sekali. Enak sekali lah bah ini roti dari Medan ini kayaknya iya. Hah, aing mah teu percaya Barbon. Anak belakang ini. Cobain dulu. Enak kan roti dari Medan sana. Betul dia mah. Coba minta awas edik rotinya boleh. Ah, careram kau ini. Tak apalah saya. Mantas di mana sih, Kak? Pantas ini tuh aing nyeri leungeun aing ya. Ku ipul di paku. Bohong bae. Pakor. Besar nyeri. Aduh. Di sahanan eta leutik-leutik mun kapangi mah jeung akan ku aing baban. Ada yang saya kenang lah perut abah kenang. So, ngomong lagi gitu-gitu ah. Buju santo. Bawa suasana lah bah.
Cop. Gimana sih ya? Aing menang panggil bocah iya ya. Bisa nyeri dengan aing apa tepak euy. Si Alek lain. Oh, eta budak leutik aing kapangjeng akan aman babar jalan gua gimana? Sama heuh anu tadi kapangijeng aing bargon segala. Bargon ge dialogkeun sampah. Dasar mah heuh. Adi soalnya dek mana ieu bener ieu naon? Atuh atuh hayang nyeul maksudna mana naon? Tah, Wah. Ada apa dengan semua ini? Kita di rarepeh banget ngobrol naon kami mah. Lah, pukul tadi batur soal lewor bae. Ceulina bidamit tame. Kuduna kubu molotov sakalian, gon. kukup lo. Hese, heueuh ceulina kasih segan bayawak mah. Gergerok. Sia. Kenceng banget ya. Kenceng teuing nah. Atuh teuing. Heeh, doa tong. Assalamualaikum. Kalau ngapain? Tinggal balik udara baru, baru capek. Gitu-gitu udah melek gawe. Pada salah. Ini. Sudah ingin maunya. Banyak lagi sih ya. Sampah masyarakat. Bang, siap, saya. Bol, coba sia gagawe naon diuk bae. Paku yo. Hiji deui tah. Mana sok? Yo, iya yo. Cekelan sia. Keren kelantas. Coba aja ngade. Cekelan sing bedas. Kakak aing nu kieu. Ulah. Shot kan bae langsung. Siap bae langsung kieu masuk. Gitu nek ngoceak. Oi, lah. Cicik ganeng isin ke batur. Asyik unan balkon. Minta kopi, roti, ya orang lainnya. Atau jangan cager, minta kopi diberi roti deh. Aing akan bayi roti ya. Roti di mana ya, Luang nama ieu mah di Medan. Enggak enak. Ada yang pesan roti. Karek kayak pesan kopi nanya. Ih, udah buat kayak cik aing teh pan dia roti. Coba mang roti gitu jawab kopinya. Coba ya kue nanti Medan ya. Coba ya. Bang. Halo. Saya dapat kali nih. Roti kita. Gimana pun main gitu. Oh, ya. Jaga akal dia. Yuk, action. Buat mana pula ini? Roti enak sekali. Belacanya blak. Tengah ya. Rasanya blak ini. Enak kan dia baca, cobain dulu. Ngerti aing mah kon. Cobain lah kak. Udah lama ditunda ini. Makan roti. Terus peak roti nawa. Minta awas sa Kedi. Selesai kita. Lagi ulo. Action. Coba minta awas sa Kedi, rotinya boleh. Careram kau ini. Gak apa-apa kakak. Papua. Seho ngaban wan jeleng barolot mah.
Kurang nu bolot, tak eta nu bolot nan sebenarnya. Dunia nu bolot.